sasa rero mu by'ukuri ikintu gikomeye ufite kumenya sasa mu by'ukuri APR FC isubiye nyine ku mwanya wa mbere muri shampiyona. Uvuga ngo APR yisubije nyine umwanya wa mbere muri shampiyona itsinze Marine FC ibitego 3-0 mu mukino w'umusi wa 26 nyine waberaga nyine kuri Kigali Pele Stade. No kuvuga ngo rero iyi kipe rero yabivukana yambara nyine yambara umukara n'umweru yagize amanota 55 ku mwanya wa mbere irusha nyine amanota 2 Rayon Sport yo izabivukana izakira Rutsiro FC ku wa kane. Sasa ndikuri indi mikino burya yabaye kuri uyu wa gatanu ni wo wa Gasogine United yatsinzemo nyine Mukura versus igitego kimwe birekana kimwe ku busa n'uwo Amagaju nyine yatsinzemo Police FC ndetse birekana ku bitego 2-0. Sasa rero mu by'ukuri urumva ko ikipe ya APR mu munezero mu by'ukuri mu buryo ubukomeye cyane, ariko ikipe wa kurumva iryoshye cyane. Sasa ndikuri rero ngaho